شبانم هیجا و عزیز از ایرو تکنیکا شکرنا سر بنه جارا ببیجم اف وکی بدبینن شبکی وک شوه اف سروی وک زخت مرو توش که یک دما جارده در تی سری توش به آلی یکی دما ترشاندن از دستی وکی دیگه وستان اف شاغن دیشکن گفته بنه وک باس ev anacı bustan maruf yek tarışini ustar beni de deste fadal batxi deste fad çepeda takribi bu qasi metre ku 20 santim 30 santim dereceydi ve ustan ser bana me tamamen serbenci pe rastine peşandım tura raz le telefondini evci ve kevne şofiye ki bu kalane ne çandaki kevnareye ne veka yen anayın razıfa mesela bir tele ve kredinden ji kalbiti yani em bece çardağı çepkir rahat yapın ne fa evji karaki yunode bu çanda meya orijinale ve maruf bilej yandım ve emci bu dinave çanda ve mazbune yani ne zede hemdik yani bevisti bir şey heye em hakkın eder yani çekirme ser beni ve em bejin merdan be yani razu çekirim be çandini be em bejin veki giya çınandım be genel çınandım yani em davet amazı bu necbuyi zede zahmeti em nokşinin min veki got min fast az teknika ser beni bu بدم نشانم وزی وکی تماشا دکن من خارج فیس بگیرم سر هلبست چکم هلبست تکی بناوی سربن مثلا اف سربن اف درجه ام شتکن جیه زده ام جیت کن جبو بری وقتا مه داس لینه خستیه ام دجار لیتکن پشتره ام دیسا بر مطلوب وسا ام شنیکی ویجت که آلیه جره سر beni da dasleke ve baştıra ve ki diye udbinin mesela evci dugulye evye damatkına ardı tıtkari diye dıdayı turan ve grebdi evci taybetiya çekirna raze teknik evye yani çatal beji duguli beji serben dibe çünkü ev duvavi جبو هر دوان جتیت کارانی. اف مثلا دو باید که عرضه گشته به اف مراجی مثلا هم بیشتر تور ترته گردن. اجا از نها لحره ما نوالا کور امجراد بیشتر. گلیه کی زاف کوره وسط دو دال باد که بر به گوما خجی گاوتشه. گوما خجی گانزی گوما ماموستا آمد تیگریسه. Ahmet Tigris gibi ve heremi şivani pır kiriye